ngasi video sena Monday ko Monday pokpa mi ngarang numaijing numitki hogre ko haidi Sunday ngarang aina share to gre Monday gi mu ying minar se ko Monday pokpa mi se yamna kai ma se ahambada magi nature wise wena hire se ko Monday pokpa mi se yamna hadi minung shi chawbo oibado yamna minung kain oiba modest oiba adaptable oiba ka haragadi adaptable oiba haibati hadi kanoma anoba jaga ama chatpa matamda ma se yamna adum thuna adjust oba haiba ngamba oiba mi do oye ko aduga amana positive oiba hai tare ko hadi ai gidang ohening ba koning ba sidana mu partner gi matang da la ani ko relation gumba sugumbai matang da hai tare caring oye ko yamna hadi mi mana magi partner oiro natraga imung manungi oiro ko hadi yamna caring oiba motherly nature gumba hai tare ko mamagi minung shi chen ba gumba admaina oina oiba do oye ko aduga amadana Numitki ani subane ko second day of the week na hire se ko ngasagi Sunday do na first day of the week ni na ko si na second day of the week ne basi se ko ado second day of the week ki aduna haidi sida ko had amuk kaino da planet haira gana ma se thana moon na rule to ba kaino ni ko haidi numit ni ko si se ado yamna magun dai ba planet ni ko tha haira ko haidi tha se shape nai na ko haidi punima amuk lai tha shi amuk lai tha se gi magi machet tara ga haidi last pura cover up to gi bodo haidi tha si gi shape lai magi mangan kari ka lai bane na ko haidi shape change lai ba adagi magi mangal na chingba su mayam se ko haidi moon se amarom da de amuk so hai ko yam sensitive over planet ne hai na kai gi no hai kan se da ko tha si yeng ma matam se da akoina wakhan yam nungai na yenga di nungshi ba gumba hai tar ko monda yam nungai na yenga di nungai bane yam na pukning nungsina yenga suma se kapning bane ba adagi wakhal nungai ba nungai ta ba emotions hai tar khoi gi emotions siga adum khitang connect to ba hai tar ko sometimes aduga Monday pokpa mi si ko hadi nga sagi haidi sigi planets na rule to bane Monday pokpa mi si mo emotional yam oigal le ba si kan se da ko aduga Monday se khwaidagi lucky oiba numit ni ko Monday pokpa mi se makhut masha hai yam na ko makhut masha hai adagi madau su lei moi se lak su dum pi ba oiba do oye ko makhoi se mayam dagi tongale masak matau su phajaba oigale ko aduga nupa da hairaga na mu wang chawba yengba nungai ba gumba oibdo nupi da na hairaga hadi complexion phajaba ketang pink hadi khoi gi pink color ga changba gumba lai no complexion da kaida hadi moi se dum yengba du sem phajaba oibdo nupi macha gumba nupi gumba gi kaino oiraga so hadi Monday pokpa mi ngai se nupa su nupi su adum loina yengba nungai ba oibdo oina su oye ko nature wise ta mula se ko nature wise ta hairaga di moi se sensitive oi caring oi ko mamang to so haigar ko sensitive so oye caring so oye shaugande conflict lai ba matam da ko avoid to gale hadi khana ning da ba do moi se ma ka hadi conflict to matam da hadi avoid to gale khana ba pam da ba ingna chikna laining ba mi oi ba do unnecessary mi ga song khana mo sum yeng ne hadi Monday pokpa mi ngai se hadi kana da ba da hai tare ko hadi khana ba do ma ka maram kem lai tanaga hadi unnecessary in hai se da unnecessary mi ga sung khat khana roi ma se ko aduga makhoi gi mind se haidi magi mind se yamna creative oi ko makhoi se life ta problem leiba matam da ko adum masa mathanda phajana adum solve to gane ba moising se tuminna legali ko tumina leigale haga di samna haga silent killer ha se ko haidi tumina su leigale silent ke tumina leide haga ma pangbana te ma se ko pangbra haina questions ma hanga se ko pangbra no pangde ko ma se ko mi dugi mamang da haidi maithong da utloi ba ma se haidi nga sagi ai gi shaw go iro ama ma nang sagi manu nungai ta baler ko so ko ma songo thoi mangon da shaw bagi saktam kari kra songlo ur duga ngang ma matam da mai kham theng na haidi kut ngai ngang ka ni ma sai mi do hai ta ma ikai ba phasna pi ga ni mai matang sara ko matam da aduga mi ga chaga khana ba mi di oi roi da ba hai ta do tanja minja hai ta ko tanja phangwa matam da ma maung ta na haidi mi du da ma nang sai training ba mi ma nang sai ngang ning mi du da haidi phajana kaino toro ikai bati phazan pi gane mai mama na bo oiro mama na bi oro mangonda nungai ta ba torok pa ngai do hadi chaga di toroi amuk tang torok pa da ma se mawo marin chum na torok ka da ba hai tare ko ado mu love and relationship ki matang da la ase ko love and relationship ki matang da moi se dream lovers kombo oigale ko haidi wakhan yam sagat po oiba do haidi ai gi partner se sumaina oiba sumain to ba kaina khallaga ko haidi khatna ba pam da ba hai tare ko haidi fight komba conflict komba haidi ma suma pam de ko haidi adum
mana apologize tawni ba anamba matamda hai tare ko ai soikre lankre haina magi side tagi dum haijab mana nusiba mi oi taragadi ma dum haigani ba ai soikre haina dum mangon magi side tagi hana dum nangon apologize lakani ko nupa oiro natraga nupi oiro aduga amana Sunday pokpa mi singsida ko haidi aigi partner oiro natraga ai chinau do oiro ko haidi moida minam ge na khanganu ko minam ge na khan moida adumaina akoina minam ge haina khallaga di ko moise yam phattaba ama adumaina mu oirak pasu yaeba kaigino hai matam je haidi ma nga saigi akoina mangonda oida padaba tawbiragadi ngasai aina mamangda moise sensitive oi haibanina ko mokoje asuki madik magi mind do disturb oiraga adi kaino oina negative oina hai tar ko nangonda oina laman khumge revenge loge haina adumbagi kaino do oina lakani ba aduna haidi yari ngai moida oidaba gumba cheating gumba se tawbiganu ko mamang da so hai gre Monday pokpa mi singse yamna haidi problem solver oigale ko haidi problem yamna line solve to bo oibado ado moise yamna haidi thaba inkhang gi dang la si ko sida hai petang ko saba inkhang gi da hara ga yamna motivated oibado moise ko haidi always mayam da motivate to biba masa mathanda su motivate oijaraga haidi thaba inkhang se yamna phajana nomba mi oibado art ki lamda yam chanai ko haidi saireng iba isai sakpa acting hai tare ko adagi amu architect kumbasisu haidi makhut masha kai ka haidi magi creative mind do gi tholakpa thabak to adu dune tawdoi do hospitality gi lamda chana gani ko hospitality gi lamda haira gadi air hostess kumbase koi hospitality rom da laina ko hospitality leire hotel industries kumba ko hotel industries kumba amazu chana gani aduga medical field su chana gani ko haidi medical field so haidi am nurturing oiba career gumbase sugumba su dum mangonda chana bo oiba do aduga amana tawgadaba hai tare ko tawgadaba hairagadi remedies ni hairasi ntraga aiga chanaba se kai kai no haiba kansida Monday da ko Monday numita haidi Mahadev haidi Shiv haidi Lord Shiva se ningbi ba hai tare ko magi damakta puja tawbiyo lai angoba gumba kai gumba offer tawbiyo ko haidi lai angoba athumba angoba gumba adumaina katpiyo ko ado stone gi hairaga di ko hadi nungumba sum sige hadi moonstone se sibi be yai ko moonstone se khoi gi right hand gi nangi khunau bi da sibi ko moonstone se ko ado color dam hairaga na color se angobo selo dai moon silver ina ma sulai bane ko adu shet pe yai cream machu set pe yai ko hadi isana sum set ka daba machu ka leraga di ko sigi color ahum se ko color ahum se set piyo aduga lucky number amu hara se ko lucky number se Monday pokpa mi gi oina di lucky number se 2 oe ko ado sida leire ngasi Monday gi kaino Monday pokpa mi nge gi hapetang ma'am kaino share tawro habda ko simasu leire ado ai nungti gi amam hapetang share tawro ke ko sida leire ko thank you